Bismillahirrahmanirrahim. Hadithi ya kuyorwali kusupport Islam in Uganda ejiba ku Anas bin Malik radhiyallahu anhu mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba nti inna minan nasi nasa, nagamba nti mafatiha lil khairi maghariqa lisharri, wa minan nasi nasa mafatiha lisharri maghariqa lil khairi. Nagamba mpaka Muhammadin fatuba liman ja'ala Allah miftah al-khairi ala yadayhi. Nagamba wa waylun liman ja'ala Allah miftah ash-sharri ala yadayhi. Yagamba nti mu bantu Allah be yatonda mulimu abantu ngenjawulo yaabwe basukulumya ku bannaabwe n'abogerako mpaka Muhammadin yagamba nti bo bantu nga ffe naye nga miftah lil khairi nga bisumuluzo bya birungi. Nagamba nti maghariqa lisharri nga baggaliyeyo buli kibi. Nagamba nti wa minan nasi nasa, ate omuteeko ogwokubiri bantu nga ffe naye nga miftaha lisharri nga bisumuluzo bya bibi nga maghariqa lil khairi. Nagamba nti fatuba liman ja'ala Allah miftaha al khairi ala yadayhi. Yesime Allah bw'anaafula ebisumuluzo by'ebirungi nga ne mu mukono gwe mulimu kirungi. Nagamba nti wa waylun, okubonaabona okunene, liman ja'ala Allah, kuliko oyo liman ja'ala Allah miftaha ash-sharri ala yadayhi. Rawahu Ibn Majah. Tuyiga mu hadithi eno kwe kubeera nti buli muntu ofuba okulaba nti obeera bisumuluzo bya birungi, n'obeera ng'osaala, n'obeera ng'osoma Qur'an, n'obeera nga ofuuka ensonga otabeera bisumuluzo bya bibi, okugenda ng'okulimba, ng'okulyazaamaanya. Mwekumire ku support Islam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.